السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم من تاني مع نشيط مصر الشطار. تحياتي لنشيط مصر وتحياتي لكل راجل جدع بيدعمنا وبيكتب لنا كلمة كويسة. تعالوا كده والله يا رجالة على دماغي من فوق. رجعنا لكم تاني يا رجالة، مجيتنا المتواضعة كده. احنا لسه يا رجالة، انا بهول حمام بمعنى يا رجالة عشان بس الناس فاهمة الغاية غلط. الناس حاسس اللي غاويين فاهمين الغاية غلط. انا لسه بهول حمامتين يا رجالة بتوعي. في فيديو قبل ده يا رجاله انا مصوره، مش عارف ده هنزله الاول ولا دوت. الحمام في طشة الميه والكلام ده، ميه بملح. مره واحده انا حميت الحمام ده مره واحده بميه بملح. بعد كده ابتديت افتح الحمام من الباب، الحمام يطلع يتشقف في كبد السحاب. الحمام بمعنى اصح يا رجاله الحمام جهز، يعني الحمام جهز. فبقى الناس ماشيه هنا في المنطقه خد ونام يا رجاله، اللي فاتحين من العصر، اللي يجي يفتح مثلا الساعه 4:30 يفتحوا ويعكننوا عليه. شغالين نظام ايه؟ عكنانه يا رجاله. جيت امبارح انا قلت لما اهرب افتح بعد صلاه العصر، اطلع شقه في حمامتني ياخدوا سكه ويمشوا يحفظوا المشوار. طبعا السنه اللي فاتت يا رجاله كنا بناخد في اللي جنبينا وننام ومش عارف ايه. فانت بتبوظ حمامك بايدك، يعني انت كراجل غاوي بتبوظ حمامك بايدك. سهل يا رجاله، سهل اللي انا اخد معاك واجيبك وانام، وسهل اضرب لك حمام والكلام ده كله يا رجاله. بس احنا مش طالعين نضرب حمام، احنا طالعين ننش. يعني احنا طالعين ننش، احنا مش طالعين نضرب حمام، عشان دي مش شغلتنا يا رجاله، دي غيتنا. دي مش شغلتنا. في ناس بقى رجاله عاملاها شغلتها، يقول لك ضرب الحمام ومش ضرب الحمام. عمر ما كان ضرب الحمام غيه يا رجاله. في ناس تقول لك ضرب الحمام غيه، عمر ما كان ضرب الحمام غيه. اضرب لي فرد حمام باصول وانا اضرب لك تعظيم سلام. انما انت غاويين مصر كلها بتشتكي من ايه؟ ده عمال ياخد ده وينام، وده ياخد ده وينام، وده ياخد ده وينام. احترموا نفسيكم في قلب الغيه، خليكم محترمين كده عشان الناس تقول عليكم كلام كويس. انما انت كل المناطق كده، مش بشتكي من منطقتي بس. يعني اخويا كوتو ادم طالع يشتكي، يا اخويا حسين باو طالع يشتكي، الناس كلها طالعه تشتكي في كل المناطق. مفيش نش. انتوا فاهمين الغيه غلط. انتوا اسمكم يا رجاله بتطيروا حمام، انتوا اسمكم بتطيروا حمام. انا بغير على غايه النش. انتوا اسمكم بتطيروا حمام، مش اسمه نش حمام. ايه اللي اخد معاك وانزل اخد معاك؟ انا لسه بهول حمام بقالي يومين، واحد جنبي خدنا ونزل. يعني انت مش عارف تضرب حمام، انت كبيرك تبوظ الحمام. الكلام ده انا مش هديك فرصه اللي انت تبوظ لي فرد حمام. انا مش هديك فرصه. انا لما خدت معاك طلبت حمامي في حضني تاني. ليه مش عايز اخد في العب ده؟ انا مش عايز اخد في العب ده. بعمل ايه؟ عايز اخد بره. الناس في ده ارض الاسراوي، لسه محمد زلط ومحمد علي وملا. يعني ملا لسه السنه دي اول سنه وبيرمي حمام، وناس من علاغه والكلام ده عاملين مجال الناحيه التانيه. ليه احنا كمنطقتنا ما نغيرش؟ ده قاعد لده بالمرصاد، وده لا مش هنش، وده يقول لك انا كسرت الشوارات مش هنش تاني، وده يقول لك انا مش هنش. على ايه يا رجاله؟ على ايه؟ انا حصل موقف امبارح يا رجاله، ده اللي خلاني اطلع اعمل فيديو. انا ماسك فرد حمام امبارح يا رجاله، وبرضه ما رضيتش اصوره عشان الناس تزعل. انت بتصور حمامنا يا استاذ ومش بتصور حمامنا. واقف بنش يا رجاله، مش بنش، انا بهول حمامتين. الحمامتين بداوا يجهزهم، فابتديت انا اشغل دماغي. ليه؟ طبعا في حمام بتوع السلاكه، طبعا انا مثبتهم يا رجاله، مثبتهم يعني من تحت لفوق، من قلب السلاكه، يعني من قلب السلاكه مثبتهم هنا. طبعا الحمامتين سخنين، عيال صغيره. فانا بفتح باور الحمام، بطعم الحمام القديم بكام فرد حمام من الجداد. طبعا الغاوي الفهمان يفهم الكلام بتاعي ده يا رجاله. فانا قلت ايه؟ طعم الحمامتين متشقفين في كبد السحاب. واحد جنبي قام جاي واخدني ونازل. برضه هو شغلته كده، خدني ونزل. فطبعا واحد تاني جنبينا اتصل بيا، ايه يا ابو احمد، شفت انت عمال تقول عايزين نش وبتاع، شفت الناس بتعمل ايه ومش الناس بتعمل ايه. عملت انا يا رجاله، طلبت الحمام، فتحت البيات الحمام وطلبت الحمام. الحمام جه حتى والله يا رجاله واقف في نفس الحته دي كده، وفرد الحمام جه حاطط على الظهر الناحيه دي. مش في دماغي ضرب حمام، ولا في دماغي ايه اللي في الحمام ولا الكلام ده. فاللي كان بيكلمني ده حبيبي ايه يا باشا؟ قلت له لا مؤاخذه يا باشا عشان في فرد حمام حاط. قمت جاي خالي جوه في قلب اوضه الكشك، قمت جاي قمت جاي رزعته على الغاز ده يا رجاله، هو وفرد حمام بتاعي. قمت جاي رازعه. طبعا بقى حكايات وبتاعي ومش بتاعي، طبعا انا ما كنتش واخد الا معاك انت برضه، عشان انا فرد حمام ما يسواش 30 جنيه 20 جنيه كمان. فانا عشان ما اسبقش الاحداث يا رجاله، انا الفرد حمام مش في السكه. بس انا عشان اثبت لنفسي واثبت لكم اللي ضرب الحمام عادي،
ضرب الحمام مش في السكه. ايه يعني ضرب حمام؟ انا مسايب 3 حمامات اول امبارح، ماسكهم حاطهم في قلب الباب، في قلب الغيه كده في جنب، عامل باب كده وحاطط فيه الحواشات. مسايب 3 حمامات. ايه هيقعدوا هيشغلوني؟ الكلفه غاليه والكلام ده، هنقعد ناكلهم، هتيجي تبيعوا ب 30 ولا ب 20 جنيه مش ناقصه، فبناقص. فبقوم جاي ايه مسايب الحمام. امبارح مسكت شاب كده رجاله اسود كده، زلومه اسود وفله. فانا شاكك هو بتاع مين، انا شاكك هو بتاع مين. كم حوار حصل كده، فانا شاكك اللي هو بتاع مين. انا مش لازمني فرد الحمام، يعني انا مش، هو اتقال لي فرد الحمام ده بتاع فلان، سالت فلان يا فلان فرد الحمام ده بتاعك؟ والله وبتاع ومش عارف حلفانات وبتاع. فانا عايز اثبت لنفسي، انا مش عايز اثبت لنفسي، انا عايز اثبت لصاحب فرد الحمام اللي فرد الحمام ده بتاعك. فانا اعمل ايه دلوقتي يا رجاله؟ انا فرد الحمام لو هو صافي هسيبه عشان اثبت لك وانت بتتفرج عليا، اثبت لك اللي الاستاذ حديد، وعرفك اللي الاستاذ حديد والعزم شديد. وهي مش بماسكه الحمام يا رجاله، هي مش بماسكه الحمام. هقلب لكم الكاميرا يا رجاله واوريكم فرد الحمام، واوريكم الدنيا فيها يا رجاله. هرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني اهوت يا رجاله. بصوا دول 2 اهمت انا ماسكهم. ده ماسكه بقالي كام يوم، الله اعلم بتاع مين، بس انا ما اعرفش بتاع مين. وادي ده اللي انا ماسكه امبارح يا رجاله. بصوا عامل ازاي، زلومه زلومه. امسك كده بقى يا عم احمد. بص يا رجاله انا حاسس ان انت تايه اساسا، انا حاسس ان انت تايه. بص فرد الحمام عامل ازاي يا رجاله، بص فرد الحمام. بص عشان اعرفكم بس اللي فرد الحمام ده متبوب، فرد الحمام ده متبوب ليه. بصوا يا رجاله، بصوا ريش فرد الحمام، فرد الحمام متبوب. هو قاعد يتقال لي امبارح انا شاكك ان انت تايه، انا شاكك ان انت تايه، بس هي يعني ايه مش عارف. بصوا يا رجاله فرد الحمام عامل ازاي بفل اهو. ما بتفرقش معانا حمام يا رجاله، انا ما بيفرقش معايا حمام، احنا عايزين نناش، عايزين غاويين نضيفه كده من جواها. بصوا يا رجاله فرد حمام اول خلوصه لسه، يعني فرد حمام اول خلوصه. مش عارف انا شاكك ان انت تايه، مش عارف ليه. هقول لكم على حاجه، هي تقريبا نتايه يا رجاله. امبارح خدت معاه، نزلت ما خدتش الا معاك انت. انا مش هذكرك الا لما ايه، عشان برضو ما يعدنيش الغلط. اما افتح فرد الحمام وروح على غيتك هتعرف اللي الاستاذ حديد. بصوا يا رجاله فرد الحمام اهوت يا رجاله. بصوا ده الحمام اللي بيترمى علينا اهو يا رجاله، الحمام اللي بيترمى علينا اهو، ده الحمام اللي بيترمى علينا. صور فرد الحمام التاني ده يا عم احمد. فرد الحمام ده يا رجاله اللي بيترمى علينا اهو، ده الحمام اللي بيترمى علينا، يعني ده حيشه برضه. ده فرد الحمام اللي بيترمى علينا، فرد الحمام يا رجاله. بكلم واحد صاحبي هنا، بكلم سامح الطنطاوي، بيقول لي شفت يا ابو احمد مفيش نش ومش عارف، واقف في نفس المكان كده يا ابو كنز وبتاع. بكلمه بضرب عيني لقيت فرد الحمام ده حاطط هنا، الحمام قاعد يجري وراه. قلت له بعد اذنك يا سامح، انت جاي داخل بالنضاره؟ جاي فرد الحمام نايم نفسه هنا، طبعا الغسل ده لسه انا مش مركب له واير. قام جاي فرد الحمام نايم نفسه فين؟ نايم نفسه هنا، هو فرد حمام تاني بتاع هنا. قمت جاي لافف الاثنين. من ايه برضه؟ من خد ونام، يعني من ايه؟ من خد ونام. انا مش عايز امسك حمام يا رجاله. حوارات بقى على فرد الحمام ولا طب وراهن ومش راهن، انا ما براهنش يا رجاله على حمام، انا ما براهنش على حمام. فرد الحمام اهو رجاله وانا هسيبه. فرد خلي يا احمد خليك مزوم عشان اشوف رايح على بيت مين. فرد الحمام اهو رجاله. بصوا يا رجاله في قلب الارضيه اهوت يا رجاله. ما بيهمناش حمام يا رجاله، احنا مش طالعين نمسك حمام، احنا غاويين حمام يا رجاله. كيلو الكلفه يا رجاله بقى ب 18 جنيه هنا في طنطا. كيلو الكلفه بقى ب 18 جنيه. نشم فرد حمام زي ده لما انا امسكه مش هيفيدني بحاجه، لو هو طاير عندي هيفيدني، انما هو مش طاير عندي فرد حمام مش هيفيدني بحاجه يا رجاله. فاحنا ما بيهمناش حمام، فرد الحمام اهوت يا رجاله. ويا رب يا رب يكون ظني في محله، عشان انا عارف الفرد الحمام ده بتاع مين. اهوت يا رجاله فرد الحمام. بصوا يا رجاله، بصوا فرد الحمام ده اهوت يا رجاله. بصوا
خليك مع فرد حمام عم. اهو اهو، خليك بقى معاه كده. فرد الحمام مش طوال اهو كرجاله. بصوا الحمام فوق البوز اهو، مش طوالة على البحر. هنعرف دلوقتي فرد الحمام ده بتاع مين يا رجاله. مش من على البحر اهو رجاله، رجع تاني اهو. شكله بتاع احمد بتاع الصندوق اللي على البحر. خدتش الا مع واحد امبارح بس. انا بثبت لنفسي حاجه بس يا رجاله، انا بثبت لنفسي حاجه. شممني فرد الحمام بتاع مين؟ بس فرد الحمام حاسس عليه حكايات امبارح. بس هو شكله بتاع الصندوق بتاع احمد اللي على البحر. فرد الحمام بصوا مش طوال اهو. بتصوروا احمد جاي. هو شكله بتاع احمد. هو نور له فرد حمام. صور كده احمد. نور له فرد حمام اهو رجاله. مع رقم انا احمد ده بقى. اه بثبت لنفسي حاجه بس يا رجاله، مش فرد حمام. كبار في العالم اهو رجاله، بس هو بتاع احمد بتاع اللي على البحر. خليك معايا احمد فرد حمام رقم. فرد حمام لسه طاير، عايز يجي يحط على الغايه تاني. مع فرد الحمام طاير وراك فرد حمام واقف معاه. لسه يا رجاله فرد الحمام ما عرفناش بتاع مين، بس هو شكله بتاع الصندوق اللي على البحر. فرد الحمام طايره. فرد الحمام عشان انا مشبعه اهو. فرد الحمام اهو فوق ورا كده. زي ما انت حبيبي يا بسطويش. الاسود انا مسيبه اهو، شايفه فوق احمد اهو. شايفه بيسقط فوق احمد اهو. بتاع احمد اهو. شاكك كده لان هو اداله فرد حمام في وشه. انا مفتح الكاميرا خلي بالك بصور. اه والله. الله يبارك لك. بص شكله بتاع احمد. بص شايفه؟ هو نور له فرد حمام. بص نزل اهو. صور احمد اهو، بحط احمد على السرير. ماشي يابا ماشي سهل. انا بس هو لسه محطم. بس هو اول ما سيبه بس هو كان فاتح امبارح.
صورها يا باشا. بص نزل حاطه. انت معاك رقم احمد صح؟ عرفه بقى. ده كجش. فكر احسن يفكر هو طالع مني بالغلط ولا حاجه. حاطه تمام. حبيبي خليه يرن عليا، خليه يرن عليا بس والنبي عشان انا رقمه معاه مش حبيبي يا باشا. رقمه بص يا رجاله، طلع مش بتاع اللي انا شاكك فيه، يعني طلع مش بتاع اللي انا شاكك فيه، بس انا ايه بثبت لنفسي بس. ده برضه من ضمن خدوا وناموا الشغله اللي انتوا فاهمينها ده يا رجاله. اطلع برضه اعرف الناس، اطلع انزل، اطلع اعرف الناس، اطلع انزل. ده برضه مش شغله كده. ونشوا يا رجاله، نشهم. انا عايزكم تنشهم. انا سيبت فرد حمام ماسكه. فرد حمام مش هيغنينا يا رجاله. فرد حمام مش هيغنينا. لسه بهوي الحمام، لسه بهوي الحمام. ده قاعد لده وده قاعد لده وده قاعد لده وده قاعد لده. فمش مستاهله يعني يا رجاله، مش مستاهله. الصندوق اهو. صور احمد كده زوه مع الصندوق. الصندوق اللي على البحر ده يا رجاله. جاي يا رجاله جاي ناش، مش جاي هش. وده يهش وده يهش وده يهش. هنش امتى يا رجاله؟ هنش امتى؟ ارض الاسراوه يا رجاله عاملين مجال. ارض الاسراوه عاملين مجال. هنا منطقتنا مش عاملين مجال. لسه الحمام رايح جاي. الحمام عايز يحط. الحمام عايز يحط واحنا واقفين. هاتنا يا رجاله لو مشاهدينا متابعينا. ده بس يا رجاله ايه؟ بوريكم بس اللي ماسك الحمام عادي. يعني انا بوريكم اللي ماسك الحمام عادي. مش فارقه معانا يا رجاله والله العظيم ماسكه حمام. احنا عايزين ننش يا عم، نش عدل واضرب لي كل يوم يا عم بدكرين ثلاثه وانا ابقى نازل متكيف. انما تطلع تعكنن ده وتعكنن ده وتعكنن ده، دي مش جايه يا رجاله، ده اسمه قرف. تحياتنا يا رجاله لمشاهدينا وتحياتنا لمتابعينا. اشوفكم يا رجاله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.